amor umatek ujowa ma ag tunko mala mi Uganda donc otieno man atamna chal botu lok ma pere tek matika time ilo mamekwa i Uganda kawi upo la cha lok money bill mati parliament mawajo ni civilian omiero court martial obet ka trying again donc bill li eroni gitiyo gimi about one machala committee members mawati defense and internal affairs ka acheli committee miligo wachao nyamo ilok li eroni ichia bichero tiano gidi wo la wo wari yeji tien wa mone yo diko chon te chawale eni gidi wo li eni matin nendo apa wi abungwen amero wachene tamwa pokero machalo committee members tamwa poke maraja rega maicha ama wa lor wiwa watika nyamu lokli enoni MPs mokene gumako wangurgi jomo kene go kejo ma jomo kene icha ma wati ka choke tim kigen tika kok bo megi wa mokene magi chwaro ni omero civilian gi mete gi ter gi kot pamon endo gin matika yomo chinya loyo ereni jomo kene ma wati ko gi committee magi tie party pa NRM watika kwere ko dika kachel mago wajatini gen pigi chwao tamli eroni ndi civilian gite kot pamon ujowa kae neno kid mabile ni kitika roye ne kwere eni chia bichel eroni mawan watika bero ikachoke mamekwani oda pepa do katio madong oda pepa madiri chiario nyurni billi enoni umyara gi chop lokeo manyute ni ichawale eni dongo mbore wigi ni kairi parliament miero kairi degi umyara gi chwal chicken ni wako naga nen mago beri caucus mabegi chief whip owajo kamaleng ni dongi mogo ni kip machik ena attorney general kero kwere parliament ni ena ye umyero bere gi chwal kwere wako kip ma minister oberga yare kwere parliament ni ena umyero gi chwal kwere wako chino tua ana lego walega kama iken metiye wunto mo agi tunko malo mi Uganda ichane go chingi MP mamigi wacheni inena madireni obiri parliament donc ka obiri parliament cha magitika bolo kwi o wacheni MP mamigi wajirne poye nigite civilian ikot pamoy teke waye nigite civilian ikot pamoy amero wacheni Uganda obi lockdown obi dawo chale military government ichane beru kitma watika tikwere jim mo kaya nongi timo chala mer nongi waini rubber stamp ento Uganda tika chiro purely machalo military government donc enen gimero la jim mo kaya pogo bet kati di parliament endo gitiyo gi parliament me obem dok mi nyurne ni parliament ye endo no ikom lo dagi come parliament petika ye donc bene pangi ngomara diga mende pa NRM teke nen kui dong chok gikelo check mo ma check le eroni polegi wilo members of parliament wila we go to check le eroni ka dongi wilo gi guma bere wundo bol kui udana maria ada joma gi wilo gi weng magi bolo kui mi chwa check eroni polegi poro kuyo ti tet gi MP ba migi diri itiario nende pierario wero bino go chone parliament wero nen
kiet ma wa be bolo kwere kui mi kwa che kerni amero mi ula bola ka wa ye ni civilian mete gi beri kot pomoy e magali bari oga pa wi abichel gi maro LC ma mega magi luono kela juru gi bana LC1 gi mare lok mi ngom ka ci le ko biti mo mege e kar mage maro gi kelo gi gulu la dit mo maro go kelo gi gulu ni o la o keso negi no LC1 negi mo dogo gi no gi bon mo gi tiyo gi kelo gi Kampala e karo e kelo gi Kampala gi choyo kezi komgi ne gena gu chelo pet gena gu chelo gulu police barracks from 2016 jone guri i korta mon guri way 2019 anda chero bot zero guti awa ino jone LC1 ma mega mama naga nyang ber foto mar mu duro tika dero tane korta mon no ma ray e karma zero guto kwa jo case magi choy ko be o ayno lanya kade be LC1 ni ti civilian eno case magi choy ko ne gino tigi mu duro gino tigi ba mon anno para mo gojo lutua a beri office paladiti awajo ne kado poro mo gojo LC1 na wa dok en chen gang o wek bedon ana bet kwere o tera bere kot pamon wa ji ko LC1 na beri kot ari office paladiti mauna ra kejo an beno wiado o siada la dito wayno lanya isabiet manien dugi gam warga bingi ID ni were chung mo tar surety agonyo LC1 no daga para na o meti gonyo LC1 na o kela julu apia do ochenga tilutua ichawani civilian mati kot pamoñ amer wachene jomagi kelogi kot pamoñ polkare pasen piara boro wengiti civilian lumonti manaka da mano gito logobe komgi nigi tigi muduru gino gira chaj madong malete loyo chek matika bienoni jode gi miro tikwere en wood paladiti di kar mi kuyeni madong gi miro ni kwero position standard kawi poi chawale eni gi ma ko dar ma do ata Kampala kai a chulu mo kene kene wengiti kot pamoñ kado gi degi gi biero gi temo ya o rata gi bolol rachaji oti gi kerro jebi moñi oti gi chawa ene gino in gi rachaj gino in gi jemi moñ gi tera kot pamoñ nonu la bogi mo ci o jowa ana tabna chwal duana go tieno ni tet gi MP mamigi kamoy ken kamati ye wek diri o bin ton pe wa ye wono ne kot pamoñ o mete gi trying civilian ngad mala moñ o beri kot pamoñ ngad ma civilian o chere i civil code pa civilian o ye na ma gekene afo na dit dangol kop ma dit o windolo chief justice mamekwa ma bukati gi neno mati bukati gi ngol ma peada da dog mena iya yom ni pol members of parliament duchu ma wati ko gi committee eni geno ngi tika fo la dit o windolo ka chel gi tit mamege pe ngol ma ko kati kwere ci o jowa pe I wek member of parliament mamigi o disappointing Ugandans o nen mabe anga ma bo bolo kui kit ma bolo kui ene bo woro kwere ana foyo atabna sal duana ko tieno eni man Gilbert Olanya MP ma agi ya mo ko la so ko Uganda to ba gok lo ma me kwa ana foyo